ntugasuzugura umuntu. Ndavuga ngo niba umuntu akiri muzima ntukamusabe kuko ntuzaho bwirageze. Muri imyaka yose nabayeho nabonye abantu. Ele Bobo TV. Inkuru y'akababaro itugezeho none ahangaha iyo wahoze yari minisitiri w'umuco na siporo akaba ari Joseph Habineza. Amakuru tuvana mu bo mu muryango wa Joseph Habineza bavuga yuko yafashwe ku itariki 18 Kanama 2021 afatwa n'uburwayi ubwo yari muri Kenya ari mu nzira yerekeza i Burayi. Murumuna we Jonas yahise amufata amujyana ku bitaro ho muri Nairobi. Agezemo ubwo biteguraga ko kuri uyu wa gatanu yagombaga gutaha ariko ntago ariko byagenze kuko yaje guhita yitaba Imana. Akaba yapfuye yari afite imyaka 57. Tubibutse yuko hari hashije iminsi mikeya yizihizaga isabukuru y'imyaka 33 yari amaze ashinze urugo. Kandi tubibutse yuko Joseph Habineza amaze kuba minisitiri mu mwaka wa 2015 akaba yaragizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria. Yagiye akora imirimo myinshi itandukanye kandi ugasanga ari umuntu wasabanaga cyane kuko usanga nk'urubyiruko cyane rwaramukundaga cyane mu Rwanda uko bari baramwise akazina k'akabyiniro bakajya bamwita Mr. Joe, Bwana Joe. Tukaba rero twaboneraho no kwihanganisha umuryango wa Mr. Joe. Kandi noneho reka dusabe umunyamakuru wacu uri ku buhanga bw'ibyuma abe yatuzamurira kari kode gatoya Mr. Joe ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru kuri RBA bita Gerard Mbabazi. Tugikurikire twitonze kandi tubonereho twese no kwihanganisha umuryango wa Mr. Joe ukabashe kwihangana. Nta kundi byagenda muri iyi si bibaho. Twese nyine duharanire gukora ibyiza kugira ngo natwe tuzasige inkuru nziza imusozi. Ubona ibintu bigenda biba tugasuzugura umuntu. Hari indirimbo wenge muzika ivuga ngo mwanaume kama hajakufa usimucheke. Ndavuga ngo niba umuntu akiri muzima ntukamusabe kuko ntuzaho bwirageze. Ibimwe avuga ngo gisi ni gatebe gatoki. Ati ubuse muri imyaka yose nabayeho nabonye abantu ukabona umuntu yari hariya ukabona hari amugusabiriza cyangwa umuntu amugusabiriza rero ukabona ni boss.